Pyokin tin sangyu lerim siken yola chamdi shugi tiring pyogalo ni dong gyada shipju shepshi rabne mechale phenda thangbo chudawe chaban nishu thu tha chilu ni dong chubden le taw sumbe chaban nishu shi sapa sangi lerim nindun shugi lerim di na tu chino konsikem gwen chimbu cho ki shuga tu Australia yukse polo cheren bachola jekha thang kalop chebe korta thana shi tebe sakho chingnan ki pyoden de tebe keche nechu kha chodi shuba sikbu shugi ye sangyu lerim mutene sirona Chino konsikem gwe chimbucho ki tirin sapasa ni ki ngado shuga daram sale tekjen chulin zula khantu Australia geyo yukze polo cheten bachola jekha tang kalop che yobarje daram salar seven nish nga sa pembe ni Australia da gyaga ni war yukze polo cheten nangyu yimbarje thale khon namba chir gyaga tha lagwa tu khani chogi shune daram salar phebar konsikem gwe chimbucho ki chamdi che yobarje. So now last 58 years India is our home, and then particularly in Dharamsala, now 57 years, my home. So on that background, I want to welcome you. Thank you. Zeden banamla kalob ki zowo shize dowa mi tungchu dunju yoba changma luda semsor kangi chane dowa miri chikchung chag yoba thang changma dewa doshin dunghe mi doba shada yindab digi denbe chiso shi dungyur changma gen yoba thang yongyang kabre pena gekabda riru lawar chulu so mindabe gyunchen la tene kanyo yongshimba de hajang lopam ki rangshin shi yinje dowa miri chigyu ki dushe zingwebe kene go thang chulu tunji thang thana shin kanyi cho 미시긴베 차네 벽이 코유다 벽이 투모 마이베 치어다 리슈 미냠 숭겹소 간이 저기 두개 담주 숨기 꼴라 깔롭 쉽게 제여버제 초송 공사초기 탱갑 간이네 갸가기 슝게 조우규에 마소라 소스 나베 리슝기 케네다 대다 냠발라소 제고베 꼴라 람데 제신 여바양 카페 여버제 I think I must take this opportunity to share some of my commitment. My number one commitment, promotion of sense of oneness of 7 billion human beings. 7 billion human beings. Same human brain and language. So we can do something to change our thinking, try to reduce problem. Many problems which we are facing today are essentially our own creation. Yet, all human beings, all human beings want happy life, do not want suffering. Many problems which, you see, created by too much emphasis, different color, different faith, or different sort of social sort of backgrounds. Human being, emotionally, mentally, physically, we are same. His Holiness, how important is it to have peace of mind? When a day is you met some of your trusted friend and spend some moment or with lunch or a few drink. I think that day you feel happier, calm. And then one day you see you met someone, usually you feel uncomfortable, then the whole day you feel not very happy. So physically nothing change, but mentally makes differences. And then the unhappy day is you may drink more,
like that. So peace of mind is very, very, very important. I think animal also, you see, they also, you see, also they have no language, but you see, they also loves peace of mind, no immediate disturbances, and they, like that. But since we have this much sort of sophisticated intelligence, much sophisticated brain, so brain, I think, have the ability to create more disturbances or to create peaceful mind. Animals have no. So since we have this sort of remarkable brain, now you must utilize this brain for further strengthening our basic human value. Tunda dinangi pyoden de tebe keje nezu ka chogdu shube nandu samingmani jino khonsa kemgwe chimbucho gyaga Bihar da Madhya Pradesh Uttar Pradesh ngade sumnangi nyinda shirin zeti gyache gyantubje chirshuga phojantu shapso dewa khoyo parje khonsa kemgwe chimbucho dunda ngame sa phubu ni shuga dharamsala ne gyaga Bihar ngade na tenshi chebe rajgir thu chibgyu gyande gyaga u rikshun lunchen henkan tha nav nalanda mahavira she Bihar ngade Nalanda Zula Lobkhan Samani Tumongi Kodi Shube Geji Nambe Lenzo Unje Zebata Duro Nisaji Be Nangba Shebe Jushi Tola Kalupze Yopashe Deshin Gaga Madhya Pradesh Ngade Bhopal Chongke Nandu Narmada Zangbu Daje Chagyu Leshi Da Jebe Zegwe Tsogwe Du Chibgyu Ki Kuryu Sungyob Da Digi Dubtab Kola Kalupze Wata Ngade Choso Tsoga Nandu Ngade Choso Tumita Shunshab Leje Basola Mitse Digi Debashi Getab Kola Kalupze Yopashe Yang Uttar Pradesh ngade Mathura Chongke na Hindu chozo shidu chibgyu ki Hindu lachen shida lhendu nyungkhung jami lhenshe zebata sane gi sargwe bachola kalop zewaso zeyo bashe Dunda dina pema gyanse shube pyumi shunge shiki gyana shungi pyumi to tamja sunzir su shimbe siju tela shigwe che ranglu mese nawe yigyo nesu shik tunyo bashe Pema genze lagi tseba chobgi ni pyoyanangi cheyue chuzu shiba zamla kam nyarong tsoga gwenbe nyadamdu ranglu merse na yobare du. Nichu tuanse la korangi ranglu merse nangma ta gemi nyedoba mina joje kong zenti che yobata te jesu kong chisungi nedang kanyi kase shedo tubmebare du. Kongi nedang zeju chebar joken nangmi nyenje kaji la nyedobe jardung tseme tongshin kanyar chebe nichu yang tun yobare. Pema genze la pyo kam nyaron ne yimbata ranglo nishsabshi yimbare do. Igyo netsu tedate satabe ni kapchuru be pemima chidu lenzo ki chozo chodu sunbe tola ranglo mese nangki pema genze la ki te yo namida nyede yon la dungsen nyamge nang yobare. Tende kongi rongli mese nang ato te je temata ane jana yungi nyendoba tene ane tende shongsha ten dandi chala kongi kon desen jigi nedang saga yongu mendo ten di tirigi chozo di jine ane kongi nomi dang ane doyan choma lola ya donse nyamshe xue ji dang ane rinpe ko chonsi mi nedi saga shungwa ina chozo ne ane nyangi kundi xue ki nga zo le rin tende ds ne teji xue yin Kasan chiru shuga dharamsale lagirir pyogi menzikanki kodi wo pyumi gende chola mide geba sowe yoga lupchi na yobare. Lerim te to chambalinge so kanki pyumi gende so zowu chebe nyeko risane nobulinga ta kanjen kishong jogi waraso ne sergya pomu tönyer jen kaji gyampe do. Menzikane chonda da nyamshu nankin tsangmar ugzong ki gyunche yang rime to ne tembe na yobare. Ujong lopchi nanki menzi kanki member pembatsirin la re do la kongi dunda chigirin lopchi nangido. Menzi kanki unzin tsirin tashi la ki leshi dishin zowo pyobe chizo na neri ngungo che du migwashik yimbata leshi teda gyunkyong yong che du sane soso toyin yobe mi nisam sum demru ki ujong leshi detu bar kuy gyuta kunzor lekso ya nangi yimba sungudo. Yoga la goeti tang zo menjin to chashana bum taware la bum sumju soji soni tinde sto de gore yoga to jangbe jela
number 10 to che de shira nyu dogo sam je tinde je yo an kelte me choden kwan de out dogo ani yoga di tanda gegem shanda tinde tai ta amji ta yoga lamne amji chegram ma do mewa chi chawi ta yoga yang je che thobu ge ba shwenje tani kangba la ba ya shu de de ja gwe thogo tinde ma do ke me ma kang choden rang gi che do shakam ru ta ya ta choden tinde gi che do la gwa gemba zo la dos mi wa chi Kasa tseba nyusa sumne konzu gi nyida sumgirin shiri le gongi kodi wo kangi nyedi chokan tu tsomdi wo chola lobdeb chugoy gi sabjong shi nashin bare. Sabjong lobdi nanki melam datin shimju kangi genzin geshe losa melam la imbata. Sabjong na shenyu lenzo gi lobdeb tsomdi ba nam ta dili deshi chebe shiri ba kangi pardun genzin ta. Lero che yobare. Kazan sabjong ni tangbo to shenyun henzo gi genzin tsirin sandu la gi pepsu da ngode soshe namje geshe losam lam la gi bede suri che gab tunan gobe keche chagen kha ta teb gi shobu tembe che da jibe simgum da tu chonda dem da che zabe she ja ngode na do bata mutu teb gi sogo che da ta shojang suri che da par so da che sabti nang gu ta te je su shiri shenyun genzin suba gyanzen la gi lobde jibe gab so jibe samluda chambe chongchen da chiwa go da je gi sabti na gre do Lomrige kutsap tunje chewang punzo cho chang chili chongker ari ka na do chongker chige ba da sane gi kuyang chapsi chobe chozo deshu na washi sane su dawdi cheba chubdu ne ninda sumgirin chogyo na yobre kusap tunje chogi sane gi lobdashi gi gele lobtro choda thuje na de ngalo lobde lobchen khonsu chulu da majebe sangje lobse lobchen tembe na yoba theda de gegen da lobtro choda nyamdu kamen na do 대신 따라바카 쭈글라롭카도 게겐 갤하라 신윤 람루 나도 출루다 마젤베 상주 공백이 롭친 템베기 켄에 콜라 송셰난도 야살학베니 치리레 공기 학버츠린 텐데 초강도 게지표된 레구이 칸기 델람 겐진 참구 게트 선더스 라기 피미직조기 상규 코드 레던 더 데베 레제바카지라 치리레 공기 델람기 탑주 콜라 롭되나 여버제 Disamne tunda ji gi pödön de tebe sangyu keche kha chodi shube lerim de chukti shugi pödön de tebe nire sangyu kha Tibet online cha TV ta YouTube gi na du Tibettv ni ki thola sigi yobe ma se ngodep thola ya Tibettv thola nire sangyu kha si thure dana shin sham lo khobe thaji thechwe thone ki mitawa sum gi thone pödön de tebe sangyu ge ba kha si thure tene sham la shuga daram zale namshingwen da ta pögi menzi khang gi nire cheche lodosirona Nambali yetashitile penda tangbe tse nishu duyinda jinda sumbe tse nishu tsenga resa pemba shinro daga choshin chungre sanyi chungre sambo yobe kajen ledere gonzo nawa ina sambo yo pena lazo da lungde tajo zoba yengrup da yengu cheba yenga tamba tserup cheba shingle sawen deba medo kishin zuba gyuno tsul lemba gomba da langso saya gonzo cheba da kangbi mangshi dingwa da kangba saya gonzo cheba kangba nyozon cheba tsonga da sangaso sadu gonje cheba kangba saba powa da kimza sadu songa sola sambo yo yinaya pamin namgwe namada maba paradongwa do tsul lemba so changse dinde chigyor ngenbe nangyo me be ngewardo zimba nangwe shinya diyinyi ludo kewe lusangda ludorso lula sonje rikya nangyo me be ngewardo zimgwe penda tangbe tse nishu gedan jinda sumbe tse nishu tsaruk resa nima rinro daga mende jungre meju jungre ngenbe leden kajiri kunzo nangyo me pena laso da lungde tajo zoba wangguwa rabdo chungwa penso kone kosha cheba kone ki mingdowa pomboso michen chande chedo kangba sakyaso kangba da rewe leden kunzo chewa kangba powa kiamza sadu sungwa lakbado turgi namgui mishi kenja chungwa yena pombo turrede kene turunga kangro nangyo me pena mela sebada chula kyuwa chala treba sala bawa so nangyo mebe gongja yongwa sho yenaya diyenye mangyo sojong kebe rabzong duwa zimba namgi gewa sowa tang dikba chungwe nima yenye tujeche